D'Famill ass de Kern vun der Gesellschaft. De versteet se a viele Länner traditionell ënner dem besonnesche Schutz vum Staat, so och zu Lützeburg. Mat der neuer Verfassung soll dëse Schutz awer deitlich geschwächt an deelweis sogur verfälscht gin. Durch Leihmutterschaft a künstlich Befruchtung duche frieme Spender soll an Zukunft jidereen d'Recht op bekannt kreien. Ganze so, wie war Kanner eng kommerziell Wuwieren, déi en sech aller Kart bestelle kann. Die neue Verfassung erméigcht all des Praktiken a versteist mat géint international Obligationune vun eisem Land a besonnech géint Kannerrechtskonvention vun der UNO. DDR setzt de Stoff fir ganz klar fir e Beibehalen vun dem aktuellen a wichtigschen Text an. L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Zu dene Rechter gehéiert och ganz klar, dat ke Mënsch a scho guer ke Kant zu enger Wurdeef degradéiert gin. Des Weiteren will d'Regierung mat der neuer Verfassung awer och d'Erziehungsrechter vun den Eltern weiter beschneiden an op de Staat iwwerdroen. Selbstverständlich, oni dat d'Eltern sech stogin kënne viren. Dëst soll an der neuer Verfassung mat dëser Formulierung festgehale ginn. L'État veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection des mesures et soins nécessaires à son bien-être et son développement. Kein Riets méi vun ältere Rechter. Wéi eng Wert dat Kanner dobei solle vermittelt kreien, a wéi se staat mat der Gewissensfreiheet vun den Eltern verdréet, wees ke Mënsch. DDR as strikt géint Substitutioun vun den Eltern hire Rechter duch de Staat. De Staat soll d'Eltern ënnerstëtzen am Plaze ze ersetzen. DDR hett sech par Konter gewünscht, dat d'Recht op d'Liewen och an die Neuverfassung opgeholl gi wär. D'Ideologie vun der Regierung weist offenbar genau an die gegendeelech liewensfeindlech Richtung. De Verwirrdirch géint die Änderungen an der neuer Verfassung erschützte so Familie.